Na južnim padinama Suvobora, nadomak Rajca, Ravne Gore, Rudnika i Maljena smestili su se koštunići. U selu velike ekološke vrednosti jabuke, šljive i maline su izvanrednog ukusa, a posebnog kvaliteta su šumski plodovi i lekovito bilje. U Koštunićima je niklo i etno selo. Koštunići danas odolevaju vremenu i na pravi način predstavljaju seoski turizam Srbije. Da bi ceo prostor, a sa njim i selo, ostali nezagađeni, pobrinuli su se i priroda i ljudi. Priroda bogatstvom, potocima, proplancima i pašnjacima, a čovek čuvajući zatečeno i stvaranjem novih sadržaja u očuvanom okruženju. Tu je nikao i novi eko-etno kompleks. Na padinama su, po zamisli Jovana Čekovića, izgrađeni vajati, restorani, konaci. Sada imamo još 7 čardaka, uskoro ćemo imati 10 kaca, 10 dvokrevetnih soba u kacama, što će svakako biti atrakcija za turiste, ali i zatvoren bazen sa spa centrom, sa hiperbaričnom komorom. Ovde se može pojesti kupus iz zemljanog lonca, kajmak, proja, domaći uštipci, popara, pite sa suvim šljivama. U podnožju eko sela viugavo korito reke Čemernice i njena brza voda pregradnom branom pretvoreni su u jezero. To je postalo stecište gostiju iz Milanovca, Čačka, Ljiga, Valjeva. Ovo mesto je poznato i koga ne zna treba da dođe da vidi po čistom vazduhu. Tišina i lepa usluga, lepa hrana, piće, sve domaća proizvodnja. Tokom iduće godine na ovim padinama biće izgrađeno i međunarodno naselje. Prva kuća biće tipično građena onako kako je to karakteristično za Angolu. Odmah zatim biće to i neke druge kuće, pa će recimo kuća iz ambasadora iz Kine imati izgled pagode, kuća ambasadora Japana će biti u njihovom tradicionalnom stilu. Da bi lokalno stanovništvo učestvovalo u ovom projektu, izgrađena je i fabrika biohrane. U njoj se primenjuje savremena tehnologija, a sirovine potiču iz kraja. Pogoni su izgrađeni po svetskim standardima i u njima se proizvodi prirodna rakija i jabukovo sirće. Tu su i sušara za lekovito bilje i hladnjača za čuvanje plodova maline, kupine, šljive i jagodičastog voća.